ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Naindi mwendo musia ni mavika alamasa wetelete makumanyithiwa kila chakiteka thini wa ikonyo inyasya nthi muno ilembeta itu Kamba County ya Kitui masaa kuna makueni na county sionthe kula kwi Mukamba nundu kameme ka Mutongo TV ngwatano ya Mukamba ni kadikite kona yonthe na kakaikithia kana Mukamba ni wavikia na kwiwa Mauvoo kwesela kithiomo ni chaki Kamba kila wivata nacho nito Erastus Kithukua nzomo Mauvoo a kwanzia ya meko menake Sharon Ndinda indi gulilikanya kana umunthe ni wa kana wa matuku 19 mwezi wa nyanya mwaka ni wa ngili ile na miongo ile na imwe tutambanye nginya muthia wa Mauvoo na indi a ni amwe kati wa ala ni kumbanizie ala tukumbanisye ni vamwe na One Kenya Alliance kwasya Uhuru ndana masukumi ya kumukwata mbau uraila zama ya magavana kutiisya umbano wa serikali sia mitiuko kuu ya makueni gudhunene ya ALIMU Kitui kusanzwa nzanzo ya corona wa mundu umekwithiwa kiwuni kuu ya kithioko ni masaku Vilingi wa Mauvoo ni na udho chatu nena ni kwesela ile 391 isune namba yotumani mukuve na Mauvoo a oingi mendeni wa mutanda wa YouTube Mutongo TV official na ndeni wa mutanda wa Facebook ni Mutongo TV twate kwesela Twitter @Mutongo TV ke @Erastus Kithuku na tuyambiani kana atongo imangu atanio ya One Kenya Alliance oka ni mawetakana President Uhuru Kenyatta ndana masukumia mamukwatemba Mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga kukitia kivila cha osumbe mwakani osutwendete wangili ile na miongo ile na ile ndongo hii siane na kesi kuya Mombasa vala oneni wa oka wa umwane Mutongo wa chama cha ANC Musalia Mudavadi mwandikitu wa Mauvoo Angelina Muse niwo ukutuvingwe ya Vilingi wa Mauvoo na ilivote ndongo isiangwatanio ya One Kenya Alliance ni siawetakana musumbe Uhuru Kenyatta ndana masukume ya mamukwate mbau Mutongo wa kiama kia ODM Raila Odinga kukitia kivila kia usumbe mwakani twendete wangilili na miongweli na ile ndongo isi anene ava kaunti ya Mombasa vala Mutongo wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi wome oneni o aiwetakana umbano wona musumbe Uhuru Kenyatta vomani ya musumbe ila iva musini wa Mombasa taona iwa kunena nisi ya maundume kwenye uwawa ikuwa ya corona. These have been very cordial consultative meetings deliberating on national matters. Indeed, yesterday's meeting was one such conference where a new COVID surge and containment measures were the subject of the extensive discussion. No one asked or even suggested that we support anyone for anything. I repeat, no one asked or even suggested that we support anyone for anything. Kavindani kauni matula mote imosi ya nyumba ya Mauvoo kwa kuandika ovo ote waguo vala idhangu imo ya kila muthenya yinaandikie livoti sikwasya tamana akulilio mamukwate Raila kuoko. We call upon news media and especially the print media to remain focused on reporting facts as they are and not what their wishes are. Indeed, it is a cardinal international media ethical rule that media houses can choose to support a candidate of their choice in elections. The only condition is that it must be made public. Ni wawetakana ethi wa nyumba ya Mauvoo ni kwenda kukwata ndongo isi ya kiuteti kuoko tasialite kutanga sakana kuandika na kulea kwa nangia ndongo ingi masito aiwetakana ku ni kukenga ATETI. We invite the media house to do the ethical and decent thing.
publicly announce its decision to support that individual. End of statement. Thank you. It's as terse as that. So with this statement, which we shall share with you, we are making very categorical that what is appearing in the media is a distortion, and it's unethical. Mudavadi ina ndongo isiangwatanio ya Oka, Stephen Kalonzo wa Musyoka na Moses Wetangula. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Twitiana na Angelina Mose tukwatiani na mwandikitu wa Mauvoo Benjamin Mwaka valo kutuelezekana umbano wa serikali cia mitiuko ula wivaniwa kutwaiwa kauntini ya Makueni kuma matuku 23 nginya 36 mamoi o ni wamba ukuiwa kwa kavinda o ni kuyanana na mwene kivila wanzama ya magavana Martin Wambora ula waweta kanani makwithi wa mainengane Mauvoo mbeange kukonia kukuiwa kwa umbano o ayongela kwa siakana mekaki kumano na mwamulo wa President Uhuru Kenyatta wa katatu kana mbumbano sionthe cia wanda ta ikuendea na kukunwa Mungu na indi ni nzikayo ni cia gucia kunyaika kwa uwau wa corona. Umbano wa kila mwaka wa magavana ulawivani ukutwaiwa kuya kaunti ya Makueni wakwambelelia kuvikia wakana wa chuma chukite ni wakuiwa mbikia matukwangi alama katangaswa. Mwene kivilo anzama magavana haula ni gavana wa kaunti ya Embu Martin Nyega Wambora ainene ava musini lovi ni waikithia Mauvoo a. The emphasis here is postponement, not cancellation. This is premised on the presidential directive issued on 18th August 2021 in the public order number 5 of 2021 on coronavirus pandemic, where it was stated that the positivity rate is at 30%, suspending all the public gatherings and in-person meetings. The steering committee shall communicate on the new dates in due course. Kwanana na Wambora ni kanave na vata wakuwatia mwamula wa President Uhuru Kenyatta wa iyo. Ula unawetie kana mpumbano sionthe cia awanda cia ile kuungamwa. President Kenyatta nawetie kana kwa OU ivyo vya corona yeyulu unothini wa county simive 18 ivo county ya Makueni ilani ivaniwe kwa la nyaumbano wa magavana undula ni vatonde kwa kaete mwisho munene kwa mathayo ma NND edhiwa umbano nuisa kuendea. And over the last week, the following counties have recorded a positivity rate of above 30%. These are Kiambu, Nyandarua, Murang'a, Makueni, Machakos, Baringo, Meru, and Nyeri. Aware that epidemiological studies and models indicate the presence within our borders of the Delta variant of COVID-19, which is more communicable and acute, and that super spreader events are likely to further imperil public health, and exasperate the COVID-19 situation in our country. Zama ya magavana yuthi ndaye nendima kaunti ya Makueni kuikala mengu no na vanene kuende ya kuosa nzanzo ya corona no kana ivinda ingi ya kwa lanya umbano ilama tukumeume ukwatikana veidhu wa vena miana miane kwa utalo munene wa NND ala sanze. We urge all the residents of Makueni County and the neighboring counties to continue with the vaccination exercise in readiness for the conference. We take this opportunity to thank our partners, delegates, and stakeholders who are committed in delivering a successful and safe conference. We must appreciate that we are living in unprecedented times, which require all of us to put up our health first. We value life and that of others for the safety and the prosperity of Kenya. Zama ya magavana vivani ya kutumia umbano kunena nseulua waliu kuanzeve. Mauseo na madhina la serikali cia mitiuko ivitilita kuvikia OU miaka 10 kuma katiba keuka mwaka wa 2010 kavikia na kuvirukithwa. Ndilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma va kaunti ni lovi
Nito Benjamin Mwaka. Mauvoo angita asunikana itina wanzama ya magavana kutangaza kukuiwa kwa umbano wa serikali cia mitiuko ula wivaniwe kwambia wa kwambelelia wa matuku 23 nginya matuku 26 mwai uko ya kauntini ya Makueni yu atandithia na enende kuma musini wa wote kauntini isu ni maelesea uthatu wo kumana na itambia isu otundu Caleb Chalo wa Mutunga ukuelesea ni kana atandithia ni matula muti serikali kundu wa kulea kuikia mitatatala miailu maiweta ni makusia wasio munene nundu ni manatho etesiendo kivathukanyo cia kuthosya inde yu mayisi maivia nako. Miyombanile ya umbano wa devolution va Makueni County musi munene wa wote umbano nolo na vanewe chuma chukite wa kwambelilia wa kwambisya matuku 23 nginya matuku 26 mamwayo ende umbano uyu nitakuka kwa kele kwa mwai utesikia matuku saa kana datika itina wanzama ya magavana kiumunthio kukwesya umbano kumanwa na wia wa kusamba kwekwa ya corona. Wasya wa seneta wa Makueni Mutula Kilonzo Jr na ukulyo wa mbunge wa Makueni Daniel Kitonga wa Manzo uyani wa kiumunthi mona tutavota devolution conference mwa please governor TCI negena to subiandwa. We postponed it for a month. Basa ideba lushekuthi. We postponed it for a month. Baka wawambe over. Nenge wasia no ata nenge nditu gwata nditu dhikana. Tu ya mathiko. Indi namo kalima wote na muno na biasala wasyo wowe wakana nimeyombanetie na nimevangite. Na nini prepare pyo. Na odambui kumaketese nundu wa umbano su. Na yu nzege ila sinna iko atake ko ne chawo munde siasa kana ai umba no sine watewa padu kana ai umba no lawe wote town wa devolution ai no canceliwe kindu jambe nenda nini bangie ne de stock iyo ne ilobi na wa stock ya almost 100,000 ne bangite kweka ngale service na waspe ile ingesieta wene ngale nondo nduku wote meyumba na vina mwingi muno makatumia mbele sio makaseo bia mahoteli mo makaseo bia lodging sio na mbele mbingi na kwa chani na ibetinge sia kumba wa malikiti kwito sila ATETI mboka na matunda ilobi. Skulu wa Makueni wa imwana kana Makueni boys na vala meyumba ni yeye kwete mwaki kiokoni cha umundi yumbithi kana ciana iyithio yumo watene kana midterm ya tene otondo vevangitwe ni kana kwathukia mwana umbano indi ni kana masomo maende ya otatene ciana isi ithi mid kana othiumo otondo kwivangitwe vutene matuku 25 machumwa kichukite mwayu ombanya machathiki kambuni ila sinengetwe contract ya kumbanya chathiki athukumi mayo maila simbika kungamia wio na kuambesya kuombosya maitele kukwama MA yu umbano wa kwewe ngina matuku matesikie miute ya siasa yende ya kukila kumano na umbano huu corona yesambosa ndisyo ndhe na maumba ndo lazima methiwe nondo munde kala weka na communication ndile kwitha hivyo kwa kila kibo ni kwatia mangizo Minister of Health yu twina wo mwingi muno pyo aikwetwika na corona Makueni County ai na nitunaona adongoi meka ondine ya Kisii maendeleze mikutano yo kwi millions of people neke itheta andu mama Makueni umba nosu watewa izune sala mbingi wote nengiwe nandu masiasa mayasa ai nondwani farakano sia ando mahoteli namo alame kombwetwe maila simbika kwetela Mutongo TV kuma va wote kaunti ya Makueni nita Caleb Chalo wa Mutunga. Tuwa Mauvoo ni miokoni ya corona ni kana utalo munene wa ALIMU ni weyumilia kimanisioni cha KMTC musini wa Kitui kukwata nzanzo ya kwisovyania na uwau we mwisi wa COVID-19. Uwu yoka itina wa minista wa uima wa mwe kauntini ya Kitui mwandu winikitetu kwithiwa anawetie kana uwau wa corona tawende na kuongeleka monona vena vata wa enende kweyumilia na kukwata nzanzo isu mwandikitu wa Mauvoo Onesmus Chalo na ilifoti.
wa corona no wende na kwikinyia vanthi ya Kenya vala ene nthi mende na kuthutha kwisuvya no wowo ni muvya wa uima wa mwi ene nthi maithutha kwikala ivinda yonthe mekite tutambala twa munuka kana mask kuthamba moko na kiwu kiitikite kulea kuthengiania na wingi wa andu no kana kuolanga kunyaika kwa wowo. Minister wa witi va kaunti ya Kitui Winnie Kitetu nuna wetie kano wa corona va kaunti ya Kitui ni wende na kwikinyia muno na vena vata wa ene nthi kwatia mwamulola wikitwe serikali no kana kuolanga kunyaika kwa wowo. Namba siende kwambata yulu muno pyu na ago waingi twemeka home based care. However na twemanenge symptoms ila mailito sisi amekwa katika home based care. However na huo wowo ndo okie wethia ila ingi wesioka ndo imana kana ni severe ukukima yuko ando mailito ko sisi na magusia symptoms yameonengwe daktari madi katika home based care lakini wewe okie wena hatari muno kunitwele kwezuvia. Nzanzo nisiende about a week ago nitunakwatie 20,000 doses na nitwende na kusanza lakini kindu kila kinacheva ni kwithia ona andu aingi methia na mwisi ono ni kwithia andu ni maiko sanzanzo une ndo kuli andu magetui twende na kwa sanzanzo eno undu wa kwithia onetha tukakwata no wau ono tukwatwa seriously tolondo we utetha utona nzanzo esu utwa sanzanzo sievo na kitui ni tukwatie doses isu na ingila siukie Kenya no tunengwa. Kimanisio cha maundu ma witi cha KMTC musini wa Kitui namba nene ya ALIMU ni yeyumilia kukwata nzanzo no kana kwisuviana no wowo. Ni na bika hospitali no Kitui kuthimwa before ndambite kwa sajabu ya vaccination. Nethiano sio nambe kuthimwa ndikai ni tonwe of which is my status. Andu ingi mwakwate ku kamundu kamwe abitite yathimwe of which kuthimwa ngo kwina maana before ambe ku receive no serikali yetu before kate no there we should be na covid andu mingi mwakwate ku kamwe na covid yao ni tutaboneza kana ti yewe ina science na kwa nzanzo yakwa yambe ni thuthia langi na matu na kwata moka mose ndu siona toka kwa wingi kindu cho na kanisa lekala gikisio no kisio kuna atunga mubea yes I'm ready kukaya keli nelengi na thuthia langi ndo na alimu alangi ma skuli yakwa moke mekakie paina dineza kuwa side effects not nzanzo tailingi kada sindano tailingi. ALIMU na alama tunamba kwata nzanzo ni makule kwiyumilia nundu ni mame ukomana na amanyua kila ivinda kindu kila kitona kwete mwisio munene kwa amanyua ethewa mai kwata nzanzo Lilian Osebe ulani umwe wa ndakitali la siende na kunengane nzanzo kimanisio ni kicha KMTC ni wawetakana ALIMU na thukumiange ma serikali imende na kwiyumilia kukwata nzanzo makulia alama kwata nzanzo kwa savali wambe kwiyumilia no kana kukwata nzanzo kwa savali wakeli. Mimi ni muuguzi katika hospitali ya Kitui County Referral na leo tumefurahishwa na walimu pamoja na civil servants ambao wameitikia wito wa kuja kuchanjwa na tunawahimiza waendelee kuja kuchanjwa kwa maana hii itawapatia kinga kabisa na wataweza kupigana na makali ya ugonjwa wa corona. Sasa kwa wale walimu ambao wanafunza kwa mashule tunaamini ya kwamba wakijikinga pia watakuwa wamesaidia watoto wao wale ambao wanafunza na itawapatia afya nzuri ya kuendelea kupea wanafunzi mafunzo yale wanaotakana kuwa nao. Na wale ambao wamepata chanjo ya kwanza tunawahimiza waweze kuja kwa chanjo ya pili kwa maana hiyo ndio itakuwa kinga. Chanjo moja pekee haiwezi kukukinga, ukiwa nazo mbili ndio mwili itaweza kupigana na hayo maradhi. Tangu civil servants watangaziwe ya kwamba wanafaa kuja kupata hii chanjo ndio tumeweza kupata nambari za watu zikiwa juu kabisa ambao wanakuja kuchukua hii chanjo. Lakini before that tulikuwa tu tunachanja zile kategori ambazo tulikuwa tumeambiwa hapo mbeleni. Ndilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Na tuisonga na mbeni kana muyumbe wa Machakos Town Dr. Victor MUNYAKA ni wakulia ATETI maungamye maundu ma siasa na mayikonia na maundu alamatonya kukita uo wa COVID-19 ayase ikuwa ye muthemba wa Delta ni yikinyiye muno na kulika isioni sianduani okabindane kau MUNYAKA ni wa mathuthia enendi mamasako maende kwosa nzanzo ya corona na kwatia miamulo ila yikitwe ni serikali ya kusiya kunyayika kwa uo we mwisho.
Muyumbe wa kiliumbunge cha Masaku Dr. Victor Munyaka ni wakulia ekalima Masaku kuendea na kuosa nzanzo na kulia ateti kwamba ungamia siasa siatene na kutethesya mwenende kukitana na ikuaye mwisho ya wa corona. Na ni mwese katika initial attempt tunenda ikenda Kenya ala maile ku vaccinatiwa Kenya million 27 ma vaccinatiwa lakini kupigia buyu tena 25 million ite vaccinated ko no million ile vaccinated to ko ite tu kwenda serikali kwa ta effort inge twale kia effort on then abino on the mbeza ila available kwenda na kwenda vaccine nondo ni mwese kana mondo ola o vaccinated ona akwatwa ni o ndo mo bi ya mono na mono na ndwe so mo wi asio keta ICU ona kugwa kwake kwe bina. Wengi Dr. Victor Munyaka ni wakulia andu mamasaku kwithiwa mengu nundu yu muthemba wa ikuwa yu wa Delta ni wende na kwikinia muno va masaku ngina isioni cia nduani. Wengi Munyaka ni wakulia ene mavyeye itheka nzeke na ndeto ila itesiaguo ila siende na unyae chwa yulu wa nzanzo isu ya corona na wetakana nzanzo isu ndina mwisio kwa mwenenthi. Yu makoeni na Masako cases ni 30%. We are 30% katika corona. Kwa ni real andola meko na tatu betie mama nende kwenda yina othoka na ni mo atari. Kwa kaka kwa vaccine sio nenga na nikusiesi ende na nenga katika hospitali. Nito kolia and on the mind na mayeka na propaganda si andola meko sia ati vaccine no de na ke nye nina miyi 3 na vaccinate yo na ndia iwa anything. Munyaka ane na kavindani kala evikite mathikoni ala matwa igova kithini ukamba wa Masaku wala wengi thini wa chathiki wa kulia enenthi mavika ya masivitali nikenda kukwata uiti ila meigwa mena na lili cia wowo. Ona the data variant na ndoku where your signs ndoku ndeketele no we bando kupika ya nange mabo yonda pyo. In fact within 3 days ile da nange mabo pyo. Yes, which means where we are saying we are tamino na kana mondo wa kuwe bakuwe na aku we mosi na ni mona mondo no waye na weakness then appetite no kwali we than motwe na viva sendo sia mtambozi you don't wait twice vitale and adimwe ikenda manenjiwe anengi itema yitea uvuthisia Daniel Mwongela Utongwe TV kuma kauntini ya Masaku. Saa inya cia utukuiti aletie ndatika thanthatu ndukathi vasa nundu ninziokethetie na mauvombe yange. Ino ikavita indi ndeto ya Ngai ndikavita maudi weyo bangayudu kwasha kuikendwa na kumwingi kwa kamba kwatiania na Reverend Lazarus Musyoka kuma kanisa ni wa ATG musini wa Masaku kila wachumwa saa umwe kuvika sailisi ya kioko aikuithia na ndeto yithayu ndeto ya Ngai va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Na mukamba ai wa kithio na kithio ni kwokie Bible nela kwokie Bible yokie na musungu na Bible yaandikiwe musungu yaandikwa ni Mkristo. Ivinda yatene va ukamba mathembo ni matumika tangala oyo uvono cho wahingita vandu vatheu va kutaiya kumbula opamona kutunga muvea wahingi ana una maito mayavu wangu ina mathembo nundu ithembo ya umu wa mausungio ivinda ya maumu na wikalo ivinda ya yua indi maundu ni malukile twalika ikinya yingi na nundu vauma wani vasiokawa wahinga ngutunge matambia kauta itina tuise uthaithi wa ithembo undu wetha uilie andwa mamathe kanisani na wazini kanisa ya kithio na zini ya kithio yo ala maboya na alange makayo sumwa ila maenda
o wizitende ndikini kithio tuende anacho nundu wa kwesu bangai sindu ila tukwenda akatunenga na nundu vandu mutumia wona ekalile kavila ka mumbo ona kende sauvona ona kalisa kiamba muria tukwatine natumia na anake alakuvikia umundi mombie ngui kando na kunenga mathembo ndaiya maiweta kana uthaithiwo utwa ithemboni ilani usungio wa mathina musiaisia ninisi niwisine saki kana nwisoma na vala uendete utesi vala umete yeka ngukwate ueni na kutunge matambia kauta itina tisi uthaithiu wa mwaitu na nau yuwa thanthatu uukite wa juma nthini wa Vilingi wa Mauvoo kwatenia na livota witu Daniel Mongela wambia sao mwana nusu na saa 3:30 cia wiyo nthini wa livoti mwanya na ilo mipatisite ithembo ya kathemboni Vamutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Mutoi wa mota wina license ya kutoa mota ya bodaboda ni wikite ngovia na yo jacket ya reflector ni wikite kuvikia vuku itakuwa meanata ni wisini uvathukanu na mia kukua andu mavitukite umwe kwa ivinda yimwe usoviku waku na walangi meutumia lelo ni yuluwa uikiku waku usoviku lelo ni wambiyana aku vikawe muima lilikana nekana kusia kunyeka kwa uwe wa corona ikia mask kile vinda ila wiwa ndani utumani huwa eto kwa kuni muvia wa kuikithia usoviku malelo ni wa NTSA yengwatanio na European Union. Unaweza kusikiza wimbo wowote na free internet kutoka Safaricom. Burudika na muziki kemkem mkononi mwako na free internet. Bonyeza *544# leo kupata ofa yako. Browse bila was na Safaricom. Saa hinya cia utuku itialetie ndateka ili nina udhocha ingi. Mwi wa mundu umwe wina ukuu wa miaka miongo 32 kwa isietwa Edward Nzivo Mutunga kuma utuini wa Endeini kivaloni cha Kithioko subcountini ya Masinga ni wethi wa Kiwuni wina maumisie yimani ya musingi wa mwako nyumbani imwe musini wa Tala Kivu wa kivalo ki Francis Mulinge ni waikithia kiko ki vala volisi kuma kiseseni cha volisi cha Tala Mosa mwi wa mututia na kutwa nyumbani ya kusovya mi ya aku ya Kangundo ukunikeli uende. Mwandiki wetu wa Mauvoo kuma Tala Boni Mutesia na ilivoti siko siandu kwithiwa mewa ena miyo kutiwa kundu kivathukanyo va matungulu no sinde na kuongeleka kwi mundhimwi wa mundu umwe uyumwe Kiwuni musini wa Tala vala kivu akisio ki Francis Mulinge ikithia kiko kinu asakana kiwu cha mundu kina makumanyika chumaniwe na chau endi ukunikeli mbeange ni wambewa nitwatethewa ni anake wa mava kumya mwe nila twaumia mwe asiwe ngusune ni wethewe na kitambulisho chukionania etawa Edward Nzivo Mutunga kuma Endei sub location ila ye Kithioko location Masinga kitumi cha kwitha mukuti ina akimananesa na nenge uchunguzi no ni wambia kwa twende nite umanani chao kitumia atetha evo anenge ningumia ni kwa appeal kwa andu ma musiusu mundu aredi nitamina umanano matiania nake mundu watoa Kangundo mochari ene mwako umaitulwa muti kwa kwinza ima na kuitia kati wa ene ndi ovala yalikile Kiwuna yikalite va kwa miaka mingi natina wo nundu andu amatala usi maesete mbeza lo ni make momba na mayundo maesaika menzie ima na matia foundation bau na yu kenda ibambikikie kwikwandu ona kwenda mweche weka no ndo beangeche ko une tukulia andu matala usi moge mebe kiwuki na mayusu cia ima malifili ima yikale foundation nundu yailekala mela mekwata mbesa kana mesolve dispute siona mwandu ala mazi amalikile makwani makaka kiwuki ni kithuku ono kisiaitie kile nglini otakila kisilanga minini ona chone kikagwa siwenji ene ndinala ni kalima vani makule imayevikie na ulindwa na kumavetangia wia maeskwa kana ve mandu mathuku matonya kuendea na kumilava atwina wia ndu imaye kumela yenziwe ya isobwe kwa ina kigo kingi ona twina we bato memba we andu angi mekitwe bu kana mali ya andu ikoyo kundu no gakwekwa bu kana miyo miathe ya ka kemba yoka kwekwa bu nundu imaye kati wa maploti na nikindu cha umacha
kuona tala house kana ene imaye mataizosa matambia la mailite na yule tu usenga ni asia mundu twenda na kusia yesi andu maitu maende na kwaje mathayu ba tuyite kile kalima matungulu kuiona andu maitu mayaya imane je na embwa ene imaye maiye bweka kana mege kila chaile kana make mwako ni tulika lelo na tuyanda mana ni kana imaye yose matambia nundu tuyite kila andu maitu maende na kwaje hapo ya muma ene ndini mendekethia imaye tonye kwiki wa wiyo kwithwa ba mmesala na kwikala vakuvi na imaye kula kwa ndema maimane maiye yawa na the madiki yo kila kipo ndeni ya matungulo zingi madiru da na de na neliski kwa ulika kila mundu nundu oletiziwe bambi ulika mundu ko kila tu kwenda tuenda anduma matungulo zi madio onda twete twengwata niyo nikenda ziyewe na kiguji cho onda kikunwa wete ane ndrai na madi jazo tu jaza wa badale detiwe zinjaze onakeda zikwakwa na nduma ba kila kingi malikira no muko uzuze imadebyo nundu ba use sites wa either wa kiguja liga anwa alame plotini dikunewa babe de robe mwingi muno na ziano na nizezi okwatwa ni mawo tofauti kuma baage uoneke ongi vave mwisi wa nende kukwatwa ni mawo kuma na kiwu kikiko kila kiva na wo muvea kusuvya mawithiru loko ni wakula ulikile na kusisia thina u bolia ando manema ona moma moke imane yemone ndenjela yebo onde imayeti ye na yesela kila mundu ona siana ona siumete school ona weyo oila andu mewa kana kwina curfew tuize mundu azembeta ona ni ubengezi kana ate ikwe mundu akalike imane je nundu ni risk muno ni undu akumacha enende kwikala makono imbanga metho na vevata wakosa matambia na kwisuvyana na mbanga hii Mutongo TV kuma musini watala nitawa Boni Mutesia Yeima nelindwe munini wa President Dr. William Ruto ni wasya kana akenya maina vata na siasa itio matethesya kuvendwa mathayu mo maile Ruto ainena kavinda kala wakomana na ndongo isya makanisa kuma kauntini ya Embu musi kwake Karen ni musini wa Ilovi ni wavikia na kuweta enendi ni manesi umanya muvango wa kuvindwa katiba kwisela BBI waiwa kumandhia imwesya ndongoi mianya ya utongoi. Tunasema sio wale wenye nguvu, sio wale wenye uwezo, sio wale wanajulikana, lakini wale hawajulikani, wale hawana kazi, wale hawana ushawishi na uwezo. Hawa ndio tutawaunganisha ili tubadilishe uchumi wa Kenya na tuhakikishe ya kwamba kila Mkenya ako na nafasi sawa na mwenzake katika kupeleka taifa letu mbele. And that is where we are going. Kenya is not going to be the same. It is not going to be business as usual. The people of Kenya have decided that we are going to create a society that provides and gives equal opportunity to every citizen of our nation. And that through the transformation and economic revolution provided by the bottom-up economic model, it is not the coalition of the mighty or powerful or known or the great, but it is going to be the alliance of the ordinary people, of the jobless, of the people who have no business, of those who are despised, of the weak, that is going to assemble our energy and create the revolution that will give everybody an equal opportunity by changing our economy. That is where we are going. Kuna watu wengi, kuna forces nyingi ambazo hawafurahii ya kwamba Kenya inataka kupiga hatua ingine. Ndio unaona kuna msukosuko mkubwa. Kuna mipango mingi. Kuna watu wanapanga hivi na vile na vingine. But I want to say for the avoidance of doubt that as a people, the die is cast. The decision has been made that we are going to create a society that gives equal opportunity to every citizen of Kenya. And we are determined as a people to change our fortunes by not focusing on changing the constitution, but focusing on changing our economy.
Mumanyiwa kwa isietwa Penina Monanie na ula uneke mutiani wa KCPE mwaka muthelu skuluni wa musingi wa Katiethoka Kilioni umbunge cha Kitui cha katika untini ya Kitui na kukwata Max Mana atatu na Eli nukosete kuthi skuluni wa sekondari kumana na mo wa ndivi ya skulu kana fees nyinya wa Keli tuka Martha Motemi na ula ukuelesya ndena utonyi wa kusomethia mwitu wake ni umya witano kwa ndongoi na andu mango ya ulau mamutethesya kutwa Penina skuluni wa sekondari wa Chief Mbogori Girls Nikuya kauntini ya Tharaka Nithi. Mwandiki wetu wa Mauvoo kuma Kitui Onesimus Chalo na ilivoti. Martha Motemi ulani inya wa Penina Martha Mumanyuwa ulona kwatia Max Mana atatu na Eli mutiani ni wa KCPE ni weka ila tongo ina numango sioloma motethesi na ilovia na wakana kutoa mwana wake skulu ni wa sekondari. Mwana wake osito skulu ni wa Chief Bogori wala Mumanyuwa unasomea skulu ni wa musingi wa Katiethoka ulawi Kitui cha kati kauntini ya Kitui. Nina mwana oneke klasi 8 na nyindina inotonyi yune moboya kwa ngoyo lau munzomethesye mwana ucio wakwa nikwithia wenu no sie Max Masio na no kwenda kusoma na ome mundethesi piu anasomea Katiethoka na nakwatie 302 na nene ka undu batonyeka na natata na nundu nina kana kangi ke class ke form 1 ke form 2 iyo nene ka undu batonyeka unethia andika twa school na matuku unethia ni mendie ma ku report na unethia ke na report mpaka twi umunzi onaika ya report kailionzi na nyeni kuna kibalua na kwata kubua ngubua na kwata kuikutula mbembe kupua nzu kindu kya muthembo nikana mwana akwate peace ndia ukwata ndia uvikia kukwata ndio muboya kwa ngoyo lau munzomethesye mwana ucio wakwa nundu nenongiwe form 2 Maito iweta kwithwa atena wia tacho kitumi kinene cha kukosilovia sia kumutwa mwana wake sukulu na yu ekulia ula withwa ena wia utona kumunenga no kana akwata ilovia itonya kusomethia ciana ciake hamulilikane mabana alikuwa ngabana na muguli ambia no mwi wake nda niyo menenga ni mbasari na alikuwa ngelu na athi na mukulia na mwetia ambia no mwi wake nda na alikuwa magali na inewa asioka na ikwa Equity mambia nde pai mwana nuto no soma lakini be mwana ni mozwa ningukulia kwa ngoyo la ulo wetse na wea tono mbathia nundunye ni na musee wakwa na ni wa ndeile ni wa ndie piu na ndea na ciana 5 na yunye ndie na wea ni thukuma ibalwa na mukona mundu gutono manthia wea ngathukumia ciana isu ciakwa no emanzie nundu ni banumba no emanzie ngathukumia ciana isu ciakwa ngazuya liu PC na ngwi banumba Mumanyuwa uho iweta tawina meya ma kusoma ende kwithwa ena musi yumwe na ucha mwingi kwivwela musi kwo kutoa munenge wikwati wa kuthi skulu o ingi iweta tawina woni wa kwithwa musomi wa Mauvoo ivinda yukite nasomea Katiethoka na nekale mutiano wa KCPE nosa 302 na ninoswe Chief Bogori na St. Valentine nyakonde na mwa fees ya kuongezea skulu ina ilikuja na report ya skulu nenda kusoma network newscaster kwa alama kulikuwa na kindoke mwadonyo ndethesi anga tonye ku skulu nendele skulu chikolo ni kumutungia mabya ndilivote Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui neta Onesimus Chalo Tethesi Penina atuike musomi wa Mauvoo. Muneni wa serikali Silas Oguna ni wathuthia alimu onthe masanzwe nzanzo ya kukitana na wa corona aiweta amanyiwa mayai lola simithwa kwosa nzanzo ino. Oguna ni wasiakana alameno kuwa thio wa miaka 18 tinginya makasanzo aikulia alamena uku wa miaka 18 na kuambata mose nzanzo ino ya COVID-19. Kwa sasa hivi sera ya serikali ni kuanzia miaka 18 kwenda mbele.
Lakini walimu sio kwa sasa hivi peke yake. Walimu ilikuwa ni hata hapo awali, wakati hiyo ni chanjo ilipokuja, walimu walikuwa katika ngazi ya kwanza. Walimu, wahudumu wa hospitali, pamoja na watu wako katika ile tunasema walinzi wa usalama, the discipline forces, wote walikuwa katika nafasi ya ngazi ya kwanza. Kwa hivyo hapo awali ilikuwa kwamba kuna kule tunasema kustuastua, ama ile tunasema kusuasua, hasa wao walimu kuweza kwenda kupata chanjo. Lakini kwa sasa hivi ni vizuri walimu wote wapate chanjo. Wanafunzi ambao ni chini ya miaka 18, kulingana na utafiti ambao umefanywa, ni kwamba hata wanapopata maambukizi haitawadhuru sana. Ndio sababu kwamba walimu wapate, ili kwamba iwapo walimu watapata kuambukizwa kutokana na wanafunzi, maambukizi yasiyo makali sana kwao. Kwa hivyo walimu wote ni lazima wapate chanjo. Vijana wadogo chini ya miaka 18 sio lazima, kwa sababu bila elimu hatuwezi kutimiza malengo yetu kama nchi. Malengo yetu ni kwamba kufikia mwaka 2030 tumefika kwa ngazi ya kuwa ile tunaita mid income economy. Na muthia ni kana mujumbe wa kitui cha kati makali molu ni wakule ya serikali yike mivango misio ya kumya kiwo mbusini sia athi na tana na kukenya yike sia enendi ilembetani ya ukamba ni kenda makitumie kwa uwemi. Oingi molu ni waumya witano kwanza ma ya mbunge ila idhinikia maundu ma mitatala ila ya vitukithwa mbungeni yike idhie ni ya kalatanga mbesa sia ma contractor. I would just want to urge the committee, even as I consider this matter, Honorable Speaker, to note that rain for agriculture will not take us far. Actually, what we need is irrigated agriculture, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I have in mind, for example, in our region, Ukambani region, we have very two big rivers, Tana River and Athi River, which are flowing all the way to the ocean, Honorable Speaker. Honorable Speaker, at one point I had a chance to work in Sudan, not the southern Sudan, but the Sudan, the upper one now. Honorable Speaker, you realize the government of Sudan at that time had actually done a canal of about 1,000 kilometers branching from River Nile, Indirio, and that's where they grow their sugar and all those many other things. Honorable Speaker, I think really, as a country, we just need to get our act together. And Honorable Speaker, you know, anytime I hear other petitions, Honorable Speaker, like now, yesterday and the day before yesterday, there were two petitions which were proposing the gazettement of potential land for irrigation, Honorable Speaker. So this is the kind of balance we want to get as a country. Because those people who planned this country in terms of agricultural land, livestock land, they did an excellent job. But over time, Honorable Speaker, now, we end up messing the planning. And I think really if we stick to the original planning, we'll be able to secure our people in terms of food security. On the second one, on the issue of debt, Honorable Speaker, I do sit in the Budget Committee, Honorable Speaker, and I want to confirm to this House, as part of the budget they passed, Honorable Speaker, there are quite a lot of resources for paying debts, pending debts. How I wish that we could just pursue the implementation. That because the money we already set aside the resources, that the implementation committee of this House and other relevant committees just push hard the departments to pay. Because if they pay, there will be no issue, Honorable Speaker. But the problem is they ask for resources before sorting out which debts are eligible and which are eligible. So they start now the process of sorting them out when the money is in their account. And that delays the process. So how I wish that they could sort the debts first, so that by the time we allow resources to be appropriated by the House, that it's just a matter of paying. We will sort them. Siedhiwa ndatika miongo ina na itano sia Mauvoo kumelatwa mbie saa 3:30 na ini saa 4:15 na indi vauni voto vika muthia na ni muvia we mwanya na ondo wa kunyuva mitambo ya Mutongo TV ngwatanio ya mukamba kwithwa kikisese cha kuchako manyithia Mauvoo otondo methitwe maikiteka Mauvoo matema kweke ya ngaliko ona imwenita wa Erastus Kithuku wanzo mona nethwa na Kesharoni ndinda ulawali ula Mauvoo a kwanzia ya meko kuma kwakwa ni kuendea kiwio cha kwa ila 90 wetu anesa.